spletom životnih okolnosti sam zapravo bio protagonist svih tih događaja i kao student sa kolegama koji su bili u studentskoj bojni i kao ratni reporter Hrvatske radiotelevizije, a potom i kao pripadnik Hrvatske vojske. Znači, sve se to događalo te 1991. godine i na neki način sam sudjelovao sa njima u svemu tome i dosta mi je poznato cijela ta priča kako je nastajala, a i poslije smo, spletom okolnosti ostali prijatelji i to je zapravo jedna i ljudska priča, ne samo o postrojbi, nego i o tim protagonistima koji su, mogu reći, svijetli primjeri ne samo Domovinskog rata, nego i vremena nakon njega. Ono što je značajno, to je, znate, evo, imamo jednu činjenicu, golu činjenicu dokazljivo kroz dokumente, a to je da je na prostorima Europe nakon Drugog svjetskog rata Velepromet ne jedan, nego najveći koncentracijski logor koji je uspostavljen. Zapravo su mi u cijelom ovom, da kažem, projektu, to je više zapravo nego, projekt je više nego film nama, ljudi su mi tu, ljudi koje smo upoznali, ljudi koje smo slušali, njihovi životne priče, ljudi koje smo snimali. Znate, čovjek kad radi film ima scenarij, zna što bih trebao napraviti, kakav je redoslijed u filmu, što hoće reći u filmu, međutim, drugačije je kad vam ti ljudi sjednu ispred kamere i kad počnu pričati. Kad čujete što oni pričaju, na koji način oni pričaju, koliko to njima znači to što pričaju i pogotovo što su neki prvi puta sad dobili priliku da nešto kažu u javnosti o sebi i o toj temi, jer jako puno takvih, da kažem, branitelja je nepoznato javnosti. I onda kad vi čujete takve ljude da počnu pričati o sebi, odjednom, naravno to je zbog tehničke ekipe koji stoji iza kamere, odjednom otvori svoje srce više nego što je to očekivano, odnosno više nego što su sami očekivali. I onda dobijete briljantne priče, dobijete nešto što možda nikad nikome prije nisu rekli, nešto što je negdje duboko zakopano. I onda kroz tu priču malo po malo vi zapravo dobijete na tom jednom setu snimanja, vi dobijete jedan red smijeha, jedan red suza. Ne samo osobe koja priča, nego svih nas, cijele filmske ekipe. Tako da ljudi su definitivno po čemu ću pamtiti ovaj projekt. I think the most important message is the fact that it doesn't matter where you are, whether, I think as one of the men said, if you're in China, you defend China. If you're in Croatia, you defend Croatia. This is our Domovina.